Аялыңыз сізді таштап кетет. Бала чағаңыз сізді таштап кетет. Мал мүлкіңіз сізді таштап кетет. Байлығыңыз сізді таштап кетет. Ешкім сіз менен қабырда чоғы болбойт. Біліп қойыңыз. Қабыр емес, өлген түні сіз менен ешкім жатпайды. Сіздің жаныңыз шыққан түні аялыңыз сіз менен жатпайды. Балаңыз сіз менен жатпайды. Небереңіз сізді құшақтабайды. Сізге біреу да жақындабайды. Сізді о көрге қойыл елек. Бұл жерде әлі уже сіз менен мәселенің барын бүтірді. Бүтті. Не деді? Чеш мұна киімдердің барын. Ал сал. Сағатын чеш бияқа. Бұт киімін чеш. Тияғын чеш. Ештеке раны. Не? Бұға бір кепін жетішті болды. Кепін қораула да бүтті. Ушындай дүние келген. Құды мұшы ойдан кетірі өрлі. Давай. Дүние келгенде ушындай келген еле. Bir som alıp gelgen emes ele. O bir kolunda cügönü, bir kolunda akçası gelgen emes ele. Atın karmap gelgen emesmiz. Barız eneden gelgende ilap gelgenmiz. Ak surupka oralıp gelgenmiz. Ha dep ilagan boydan. Şeytan bir sayaganda ilap gelgenmiz. Emi kete turgan vak geldi. Kanday kete tavuz. Kuddu moşonda ele. Siz al baylığınızı sanavağınız al. Kapırda sizden soravaydı. Kança atın bar ele. Kança üyün bar ele. Kança bağın bar ele. Atın kim? Atan atı kim? Familyan kim? Kança tuğlum? Suravaydı Allah Teala. Bunu suravaydı sen kança yaşadın suravaydı. 80'ge çıktın mı? 90'ga çıktın mı? 40'ga yaşa öyle geldin mi? Suravaydı kançaga çıktın. Kançanşı жылы tuğuldun suravaydı Allah Teala. Suraydı. Sen menin kança kulçulduk kılıp geldin. Kança menin kulum bolup yaşap geldin. Suray turgan uçur geldi. Aldanıp kalıp aynı tuğanlar dünyaya. Gelgende kanday gelgenmiz. Ketip atkanda kanday ketebиz. Uşu iki toçkanı unutpaylı. Jaşoğuz oңолот Kuda kalasaç. Uşu iki toçkanı unutpaylı. Emniyeden jaralganды unutpaylı. Kantip gelgendi unutpaylı. Kantip ketip atkandı unutpaylı. Kantip ketip atkandı unutpaylı. Dünya menen koştoşup atkandı unutpaylı. Kuda kalasa uşun aralığında Allah Taalam kança ömür verse, 100 yıl verse, 100 yıl yaşaylı. 60 yıl verse, 60 yıl. 40 olsa kança verse Allah Taalam uşu yaşaylı. Bu iki toçkanı unutpaylı. Başın ayağını unutpaylı. Uşunda oңолобуз. Ушунда чыныгы акыйкат. Шайтан бизди азгыра албайт. Бизге жаман ойду пикирди сала албайт. Качан биз эки точканы унутпасак, башын аягын унутпасак. Ошон үчүн биз намазды алып жүрөйлү. О туугандар, намазды алып жүрөйлү. Намазды алып жүрөйлү. Кабырга барганда дагы айтайын. Ал жерде мынау жарыктык болбойт ал. Намазыңыздын жарыктыгы нур болот. Намазыңыз сиз менен бир болот. Кыямат күнү namazdan birinci esep kitep namazdan soralат. Kimdi namazı жақсы çıksa, başka malları da жақсы çıkat. Namazdan çıkılsa, kiyinkileri kıyraytar. Kiyinkilerden bu şoru kurusun, enesi ilasın deyt. Bu ötü jaman bolat tuğanlar. Oşun için elhamdülillah, 5 vakt namaz, den soluğuzga dağı жақсы, ruhga dağı жақсы, ırıskıga dağı жақсы, nervge dağı жақсы. Bugün adamlar nervi juka, uruşa turgan, жаңжалдаша турган, бири-бирин өлтүргөнгө таяр, бири-бирин жегенге таяр. Ne үчүн? Намаз жок. Намазды шашылбай окусак, олуттуу шашылбай окусак, өзүн кармай турган болот эле. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, 5 вакыт намазды биз таштабайлы. Учур келет, намаз бизди таштабайт.